дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи навбати ҳомиёни тартибот аст манзури шумо. дар ин барнома мо фаъолияти шабонарӯзии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар самти таъмини амният, мубориза бо ҷинояткорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон пайгирӣ менамоем. қонун барои ҳама яксон аст. ҳар амали ғайриқонунӣ дер ё зуд ошкор гардида, гунаҳгорон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. тафсилот дар раванди барнома. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои фаврӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шахсияти гумонбар дар содир намудани ду ҳолати роҳзанӣ муайян ва номбурда боздошт гардид. гумонбар Аҳмад Раҷабзода соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштиҷ буда, бо ин кирдори ҷинояткоронаи худ ба шаҳрвандон зарарҳои гуногун расонидааст. гумонбаршуда Раҷабзода Аҳмадҷон соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштиҷ баъди содир намудани ду ҳолати роҳзанӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Ғозиён ва Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дастгир шудааст. санаи 18 декабр гумонбаршуда ғайриқонунӣ вориди манзили истиқоматии сокини ҷамоати деҳоти Унҷӣ воқеъ дар кӯчаи Дадабой Холматов гардида, аз ҳуҷраи истиқоматӣ $3000 сомонӣ, $100 ва якчанд намуд ороишоти занонаро тасарруф карда, аснои тарк кардани ҷойи ҳодиса бо соҳибхона рӯбарӯ шуда, ошкоро бо нишон додани корт нисбати охирон таҳдиду зӯроварӣ нишон додааст. муваффақияти нақшаи ҷиноятӣ ва ноошкор мондани кирдори ба ҷомеа хавфнок сабаб мешавад, ки ҳаракатҳои ҷиноятӣ идома ёбад. бо ҳамин тарзу усул санаи 29 декабр такроран ба роҳзанӣ иқдом карда, дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ғозиён Аҳмадҷон Раҷабзода ба манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Юсупов ворид гаштааст. нисбати фарзанди соҳибхона ҷавондухтари 18 сола зӯроварӣ нишон дода, ҷои нигоҳдорӣ маблағҳои пулӣ ва ҷавоҳиротро талаб кардааст. вақте ки ҷабрдида доду фиғон карда ба зорию тавалло медарояд, гумонбаршуда ғайриихтиёр аз идомаи ҳаракати ҷиноятӣ худдорӣ карда, бо таъкиди ба касе нагуфтани ҳолати мазкур ҷойи ҳодисаро тарк менамояд. вақте ки ман калид беринанд буд, калида кушода дара кушодам, мебинам брунка як шахсе вай истодааст. ниқоби сиёҳ, сарпӯши сиёҳ пӯшида буд. баъд он шахс баромада манба якбора кор дошта, агар овозатро бурӯ мекушам. дар ҳар ду ҳолати роҳзанӣ гумонбаршуда бо тайёрӣ ва омӯхтани ҳадафи тасарруфкорӣ ба иҷрои он иқдом кардааст. мусаллаҳ шудан бо олоти тез, бо худ доштани болға, дар рӯи ниқоб кашидан ва ворид шудан ба манзилҳои барои ӯ бегона гувоҳӣ аз қасдона будани кирдори номбурда мебошад. зимни гузаронидани ҳаракатҳои тафтишотӣ гумонбаршуда ба кирдори содирнамуда иқрор шудааст ва ҳамчунин ҷабрдидаҳо ҳангоми ҳаракати тафтишотӣ нишон додани шахс барои шинохтан гумонбаршударо шинохтанд. феълан аз рӯи ҳодиса нисбати гумонбаршуда Аҳмадҷон Раҷабзода бо дастрасии талаботи моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ роҳзанӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, дигар ҳодисаҳои ҳаммонанд ба он дар шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавриди санҷиш қарор дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон бо ариза як сокини ноҳия муроҷиат намуда изҳор дошт, ки аз ҷониби шахсони алоҳида маблағи зиёда аз 1 миллион рубли русияш ба яғмо бурда шудааст. аз рӯи ҳолати мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад. баҳри ба даст овардани маблағ, нафарони ҷиноят пеш аз ҳар роҳу воситаҳои пинҳонӣ истифода карда, дар баробари расонидани зарар ба дигарон мехоҳанд ҷайби худро пур сохта, зиндагонии худро сомон диҳанд. махсусан вақтҳои охир даст ба кирдорҳои ҷиноятӣ задани бархе аз ҷавонон нигарон кунанда боқӣ мемонад. кормандони шӯъбаи тафтишоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар асоси аризаи сокини ноҳияи Ёвон шаҳрванд Гадоева оиди аз манзили истиқоматӣ аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои калони пулӣ, зимни пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, як нафар аз сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро бо гумони даст доштан дар ин ҷиноят дастгир намуданд. ин нафар Насриддинов Шариф Ҳикматуллоевич соли таваллудаш 2005 мебошад. дар рафти тафтишот муайян карда шуд, ки Насриддинов Шариф бо ҳамроҳии ҳаммаслакаш Солиҳ Файзалӣ Раҷабмуродович соли таваллудаш 1996 сокини ноҳияи Ёвон, ки гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дорад ва айни замон дар ҷустуҷӯ қарор дорад,
دارد در ماه ایولی سال 2025 با مصلحت پیشکی با طریق پنهانی از نبودن اطرافیان استفاده نموده وارد منزل استقامتی گدایو میگردند و از آنجا مبلغ 990,000 روبل روسی را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند که با این کردار جنایتکارانه اشان به صاحب ملک ضرری کلانی و مالیوی رسانیدند. عین زمان نسبت نامبر شدگان با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند ایزی جنایتی را آشکار نمودند که با صادر گردیدن یک قطار حالتهای غارتگری باعث سر و صدای زیاد در مرکز ولایت سوخت گردیده بود. در نتیجه عملیات فوری گمانبران دستگیر کرده شدند. تفتیشات نشان داد که آنها با صادر نمودن چندین حالت دزدی دست داشتند. با بازداشت سریع آنها از صادرشوی دیگر جنایت‌ها پیشگیری کرده شد. шахсияти 5 нафар навраси тасарруфкорро милитсия ошкор намудааст ки сокини шаҳри бӯстон буда дар ҳайати гурӯҳӣ пой бар пайрӯҳаи бадномкунандаи ҷиноятӣ гузоштаанд. гумонбаршудаҳо дар бевақтии шаб амали ҷиноятиро анҷом медоданд. аз 25 январ сар кардем бо маслиҳати ҳама бачаҳо ман қобил сироҷ ҷасур фарид 5 нафар маслиҳат мекардем шабона соатҳои 1-2 шаб мебиромадем магазино мерафтем даст ба дузӣ мезадем. дар ҳайати ҳамин гурӯҳ вазифаи шумо аз чӣ иборат буд? вазифаи мо ҳар хел буд. вазифаи шахсии худатон аз чӣ буд? шахсии ман нигоҳ мекардем магазиноя баъзе ҳолатҳо дар медиромадем мегирифтем. чӣ асосан таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб мекард? ба чӣ таваҷҷӯҳ мекард? пул якум чиза намо касса медиромадем касса мекофтем набоша баъд ягон чизои қимат фурӯхта мешидагӣ чизои қимата мегирифтем. дар шаҳри хуҷанд асосан нуқтаҳои савдои дар хиёбони исмоили сомонӣ мавзеи мағозаи 1000 майда чӯйда ҷойгиршуда ҳадафи дуздӣ қарор гирифтанд. гумонбаршудаҳо ғайриқонунӣ бо роҳи кушодани дари даромад ба мағозаҳо ворид гашта молу ашё маҳсулоти хӯрокворӣ ва маблағи пулиро ба яғмо мебурданд. чак аз домада як аз касара кофт бас либос дидем яктарафта ҳама женский буд баъд дута кавш гирифтам ва сумочка. дуздиҳо аз моҳи январ оғоз шуда тавре таъкид намудем дар бевақтиҳои шаб содир мешуданд дар вақту соате ки бояд наврасон дар муҳити хонавода қарор дошта бошанд ва падару модар ин масъулиятро назорат кунанд. молу ашёи аз роҳи дуздӣ ба даст омадаро байни ҳам тақсим ва ба хона бурдани наврасон низ агар таваҷҷӯҳи волидонро ҷалб менамуд шояд бадрафторӣ дар лаҳзаҳои аввал пешгирӣ карда мешуд. 4 гумонбаршуда хонандаи мактаб ва 1 нафар донишҷӯи литсеи касбии техникӣ мебошад. чӣ чизи шуморо тасарруф карданд? ҳама чиз инҷа жемпер гирифтагӣ куртка гирифтагӣ палто гирифтагӣ соат ва сумка наушников буда камтар обув гирифтагӣ ҳама чизо камтар чиндагӣ борамо 50,000 сомонда ҷабр дидем. бар замми дар шаҳри хуҷанд дуздӣ содир намуданд гумонбаршудаҳо ҳамчунин дар мағозаҳои ҳудуди шаҳрҳои бӯстон ва гулистон низ чунин кирдори ба ҷомеа хавфнок содир карданд. дар шаҳри гулистон 5 ҳолати дуздӣ ва дар шаҳри бӯстон як амали чапдастиро тафтишот ба наврасон нисбат медиҳад. айни ҳол аз рӯи ҳолатҳои ошкор гардида бо дастрасии талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо баҳонаи серу ҷодугарӣ ва ваъдаҳои бардуруғ дар хусуси ҳал намудани мушкилоти шахсӣ чанд нафар ба фиреби шаҳрвандон даст зада ин кирдори авомфиребонаро пешаи худ қарор доданд. дар натиҷаи корҳои фаврӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри хуҷанд чанд тан авомфиреб боздошт гардиданд. кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи мазкур дар натиҷаи санҷиш коркард ва назоратбарӣ оперативӣ шахсияти ҳамин гуна бо ном ҳоҷатбарори мардум шаҳрванд юлдошев мурод маҳмадсобирович соли таваллудаш 1975 истиқоматкунандаи шаҳри гулистонро дар болои хизматрасониҳои пулакии фолбинӣ боздошт карданд. бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои сахту карахти табиӣ ва ғайритабиӣ ҳуқуқвайронкунанда ба пешгӯии тақдиру сарнавишт бахткушоӣ гарму хунук кардани муносибати оиладорӣ ваъдаи ривоҷии кору хушбахтӣ ва дигар амалҳои гумроҳкунанда машғул мегардид. мо маълумот дед ки чӣ хел хизматрасонӣ мекунед? ҳамн тарз усулашро мо нишон дед.
خیلی اون کس بیاد خیلی مکن الهام چورکور میخونم کارتی که مثلا رام بگوید کارتی که میبینم مثلا لارو لیسته دوت کن میگم مثلا دوت کن کشش کار روی کار گفته می خطا برای وای برای اون کشش کار روی خود کاری خودم گفتگی مثلا خیلی اولش خودم مثلا می‌نام اکون برای خودم نیستگی می‌هم تو فقط شهروندان روبرو قبول میکنید یا که طریق شبکه‌های اجتماعی واتساپ تلگرام ایمو قبول میکنید؟ وای کی میکنم مثلا روبرو هم میکنم واتساپ هم میبینم چه خیلی میبینید واتساپ خود؟ صورت میپاتد میبینم هم چیزش هم میبینید شما؟ کشش کار برای کار مثلا سرنوشتش هم میبینید؟ سرنوشتش مثلا خیلی ناراحت کننده است در زمان ترقیات علم و تکنیک روی آوردن با چنین خدمت‌رسانی‌ها و باور کردن به این گونه تعبیرهای غلطی مشغول شونده‌های فولبینی، زیرا اگر آنها قدرت دیگرگون کردن سرنوشت و رسیدن به خوشبختی ثروت می‌داشتند، پیش از همه خودشان به آن صاحب می‌شدند و نمونه آن را هر یک کار افتاده می‌دید. در صورتی که چنین نیست، این گونه عمل‌هایی که مراد یولداشев و همپیشگان او انجام می‌دهند با جز مردم فریبی چیزی دیگر بوده نمی‌تواند. اساساً کیا میبینن از شما؟ همون موسیقی اونجوری یختی نیمتی میبید همون خونده موندم چلیش موی تاقش نرگیس و نویستم که همشه چی درد داشتی آقای؟ کشش کار گفته آمد داشت تلفن کرد یک نمود خدمت رسانتون چند سال است؟ 100 سامانی تو تماشامی دادیگش چند سال بازه به همین کارو مشغول هستی؟ من 18 ساله بودم یک قدم حاضر با یختی نیمتی قبول کردم عموما یگان کاری دیگه خطی مشغول نیستی؟ نه باور داری خودتون فولبین جادوگر رو؟ لیکن من باور نیست خدا اولش خدا در صورتی که باوری ندارید برای چی شهروندان سرسون کرده قبول میکنید؟ من دیگه نمیکنم. حقوق ویران کننده مراد یولداشев فولبینی و سیر جادوگری رو در برابری در خانه اقامتیش واقع در کوچه میرزا ترسنزاده شهری گلستان انجام دادن همزمان توسط شبکه‌های اجتماعی نیز اجرا نموده از این حساب درآمد پولی به دست می آورد. همین گونه با راه فولبینی و دعاخوانی اجرای حرکت‌های خاص با شخصانی خرافات پرست بر عوض مبلغ پولی خدمت رسانی نمودن را شهروند یونسوف محبت شریفویچ سال تولدش 1947 اقامت کننده محله 31 شهر خوجند انجام داده به دست میلیسیا افتاد. ناظر منطقوی میلیسیا معین نموده است که این حقوق ویران کننده در منزل اقامتیش با چنین نمودی خدمت رسانی سر و کار دارد و در شرایط نظارت شونده اپراتیوی فرضیه مذکور تصدیق یافت. تولینوما های همونو میخونم بیمور میشنواد. کالتاکا برای چی؟ کالتاکا یاون جو دار کنم نوگی همی کالتاکا دی همی جوی دارده میخروشم. نوگی همی کالتاکا دی همی جوی دارده میخروشم. در سمت بینقاب‌سازی خدمت‌رسانی‌های پرده‌پوشانه شخصانی با فولبینی مشغول شونده کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در نقلیات ولایت سوغد نیز موفق شدند که جامعه را از عمل‌های گمراه کننده شهروند نورقول و زمیره اسرارونا سال تولدش 1963 اقامت کننده شهرک غفوروف حفظ نمایند. وعده تبابت و سالمگردانی با استفاده از هر گونه اشیا و خواندن دعا به آن به حقوق ویران کننده نسبت داده می‌شود. تجربه کاربری میلیسیا نشان می‌دهد که اساساً افراد خرافات پرستی با سیر و جادوگری باور داشته از خدمت رسانی فولبین بخشی و دعاخوان‌های کم سواد که حتی معمای خود را چاره‌سازی کرده نمی‌توانند استفاده می‌برند. کارمندان میلیسیای ولایت ختلان در حدود شهر باختر یک ساکن شهر دوشنبه را بازداشت نمودند که خود را معیوب وانمود کرده از حس غمخواری و سخاوت ساکنان و مهمانان مرکز ولایت استفاده می‌برده است. معین گردید که نامبرده با راه فریب از شهروندان مبلغ جمع آوری نموده آن را منبع درآمد مفت قرار داده است. برای هر یک انسان قیمت‌ترین و بی‌بهاترین گنج این سلامتی به شمار می‌رود. متاسفانه امروز نفرانی به چشم می‌رسند که به قدر و قیمت این نعمتی بی‌بها نرسیده برای بیدار کردن حس رحم و شفقت در ضمیر دیگران حالت حزن‌انگیز خود را نشان داده می‌خواهند مبلغ‌های پولی بی‌رنج به دست بیارند. همگان آگاهند که ننگین‌ترین و بدترین عمل انسانی خود را معیوب وانمود ساختن و به طلبندگی مشغول گردیدن است.
این عمل که خودفریبی حسابیده می شود انسان را از مهنت حلال، رشد شخصی و زندگی با عزت دور می نماید. ضمن چاره‌بینی های پروفیلاکتیکی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر معین کرده شد که شهروند حیات علی خان تگایویچ ساکن 29 ساله ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه که جسماً سالم است خود را معیوب وانمود ساخته در حدود شهر باختر در عرابچه معیوبی نشسته از شهروندان و راهگذران طلبی کمک میکرد. سنجش نشان داد که نامبرده در اصل صحت و سلامت بوده، تنها به خاطر به دست آوردن مبلغ به این کار مشغول بوده است. اومدم به شهر باختر کلاسکا خریدم، کلاسکای معیوبی خریدم، گویا که پاهم معیوب کلاسکا را گرفت. جای آدم بسیار میرفتگی اچکی میموندم، چشمام ساز میبینم، اچکی میموندم که گویا که چشمام خیره میبینم. با همین سبب مبلغ به دست میموندم. همه جان سازه، پاهم چشمام همش سازه، برای پول کار کردم همین کار میکردم. علاوه بر این ضمن چاره‌بینی های اپراتیوی معین کرده شد که دستگیر شده از سال 2022 این جانب در خاطره تلفن موبیلش موادهای پورنوگرافی نگاه داشته توسط تلگرام به پیام رسانهای شخصی یک چند استفاده برندگان نوارهای پورنوگرافی ارسال کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت دستگیر شده حیات علی طبق طلبات ماده 241 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار و تفتیشات ادامه دارد. тавре мушоҳида гардид новобаста аз шакл ва тарзи содиршавии ҷиноят хоҳ бо роҳи зӯроварӣ хоҳ бо роҳи фиребу сӯистифода аз боварии мардум мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пайваста ҷиҳати ошкорсозӣ ва пешгирии чунин амалҳо тадбирҳо меандешанд. амнияти ҷомеа танҳо дар сурати ҳамкории зичи шаҳрвандон бо мақомоти дахлдор таъмин мегардад. бепарвоӣ метавонад заминаи ҷиноятро фароҳам созад, аммо ҳушёрӣ ва масъулиятшиносӣ суботу оромиро таҳким мебахшад. эҳтиром ба қонун ва масъулият дар назди ҷомеа боиси осоиш ва оромиши ҳар яки мост.